ole win October ni som le pan hi to chan ni kan lo thlang le ta Chhartea kania ka channel min lo thlir saka min lo subscribe sak tu song te in hena lom thu ka sia le subscribe lo ten khong ai taka min lo subscribe sak turin ka ngen cheu ani longka district thu thar ber te ilo phia zel theinan notification bell kha lo met ke bok don nia wena hian covid-19 chungchanga longta district din mun thar ber kan ngai thla anga chuba ka chuan district chung thu thar dang omte karon tar rang bok don ani ole tuna chuan covid-19 chungchanga longta district din mun thar lam ber hetiang hian lo ngai thla ila state pon atanga longta district lo hole lo lut covid-19 sileng laka film khur thila government quarantine facility le home quarantine a khungran mek zat vein kaidar nga thlan khan mi za samthum le paruk ania an zinga mi samko le pasari chu facility quarantine ni in abak mi samthum le pakwa hi home quarantine ani vein lama khan state dang gauhati atangin mi pali le pune atangin pakhat anwain mi panga lo thlen bela anwai hian tourist locha dalu vek anni centera hun chung zole result negative te medical quarter satangin mi som le pathum le pwdib atangin mi pakhat anwai mi som le pali chuatir anni thong ani longtlayak thunet manga sample endik to za thi zathum samli le pali ania hemi ba ka hian rapid antigen test mangin sample za samthum endik ani to bok ani heng test atang hian tundin huna longta district a hian positive case hi somriat le pakhat mu chu ato ania enkol dam mi somli le pakhat anom to a enkol lai mi somli mi pa somthum pakole mi che pakhat anoma heng mi te hi longtlai covid care center a enkol mek ania an hrisel na din mun vilreng ania tuna hian ngai to om anom hri lo ani tuna longta district a quarantine din mun hetiang hi ani tourist lot a hian mi som le pakhat anom meka pwdib a hian mi pasari anom meka medical quarter sa hian mi somnga le panni anom boka covid care center a hian positive case vek mi somli anom mek ani heng baka hian in lama in khungsang home quarantine kan tia kha samthum le pakwa tundin hun anom meka tichuan covid-19 sileng mek awanga longtlai district a khungran hun mangmek te anwai mi za samthum le paruk anni ole kan hriat angin covid-19 sileng mek chuan ziom lam apan ni in alanga chuti lai chuan aizol mizoram khopui ber aizol a chuan aveng then khata contact tracing te ti nga in he sileng mek a positive te mu chu alan chhozela chuti lai chuan ke ni longta district te vein thlang hian shikai mu chu ate hi centera enkol lai centera om lai te anlan i zela wang hian kan la van nei em a heng song a hian mi pui te thu oina ra alo lang chuak zel ni in alanga ma son zel tura tran kan lak po apoi mo hle ome he sileng mek awanga in khuak hirna dan sarkarin arwam hantele veng tina VLTF ten kal dan tur an ruang hante kan zom zel awang hian voinia hian he sileng hi keini longta district a hian mi puya mu alani lo hi alomam tak zeta hetianga vani chhosel thei tur hian mi puitan ti tur kan nei ani ti hi kan hriat chian zel apoi mo a kolai a chuak tur rang ten max kan vuwa vek apoi mo a midang te hlata ti te kut silfai uluk tur ti te ha cheu a kiwa indan ti te kan ti thei vek ani lai hian ti lo tam tak ti na chang la shelo te lo thei hil sim te po kan om ni in alanga henga hian kan ma son zel na tura hi mani mi mal theu puta aumani ti sheila he sileng la ka kan lo him zel theina turin sarkar thu chuak te
ingai poi mo zelang o Lai Autonomous District Council session nin hi o tur chu voin khan LADC session hall a tan ania he session hi deputy chairman puelar ding liana chinza chuan akai hruaya hun masalam zona le channa hunatan man ania MNF member pumang munga chinza zona changin executive member LAD changtu puchhona ma chuan village council suspend zat hi somle pali anom thu house arhila high court a engamazat anzol kawa high court thutlung na chu sarkarin ala don lo awangin malak zingaina ala omlo thu asaya tuntum session a hian office bill panga putlu ania bill pathum chu soiho ani nuin voina khan pom ania naktuk lama hian bill dang pahni soihowa pom tura chopchua ani bokdon ani LADC sarkar dinglaya session nung ber tura ngai voin a tran ani ma chamadar som khan chairman nilai puvi zirsanga chuan chairman atanga banna governor nena deputy chairman puelar dingliana chinza kaltangin a theluta puvi zirsanga hi congress ticketin council in than nung bera khan pai thar bial atanga thantlin ania kumkalta mei ni somnile pariat khan congress legislature party chu MDC dang pathum nen an thlopna an lo hnu dok to a kumin september ni kwa khan congress party primary member ani na BANSAN le a voin khan chairman ani na tanga ban na hi a thelut zui ta ani puvi zirsang hi kumsang ni le panga khan congress ticketin pai thar pial atanga thantlin ni in kumsang ni somle pakwa thleng khan MDC ania sang ni som pakwa atanga sang ni som pali January ni som pasari thleng khan executive member a da ani le a kumsang ni som le pali January ni som le pasari atanga November ni som ni le pakhat sang ni som le panga chung khan chief executive member ni le in February ni som ni le paruk sang ni som panga atanga voin October ni som le pani sang ni som ni a banna a thelu ma jong khan chairman na hi achel bok ani heng kum som panga chunga member of Lai Autonomous District Council ani na hi pai thar bial atang veka thantlin ani